Abaturage bo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri Kamanyura ntibumva impamvu ingabo z'u Burundi zabasutseho ibisasu. Ni mu gihe kandi ku rundi ruhande Perezida w'u Burundi Ndayishimiye Evariste yirengagije gusenya FDLR, atangaza ko MONUSCO ariyo izatuma u Rwanda rutekana. Ku rundi ruhande hagaragaye cyangwa se hamenyekanye impamvu agace ka Poezero twirwaneho yirukanyemo ingabo z'u Burundi ari ingenzi cyane. Ni mu gihe muri aya makuru kandi mu buryo burambuye turi buze kurebera hamwe uburyo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yatangiye kwitambika ko mushiki wabo Louise yazongera gutorerwa kuyobora OEF. Ayose rero ni amakuru tugiye kubagezaho mu buryo burambuye hano kuri Monde Stone TV. Wifuza kuzajya uhora ubana natwe, nta kindi usabwa uretse gukanda aho handitse subscribe ndetse ugakanda no kuri ako kamenyetso k'inzogera, bityo ukajya ubasha kubana natwe mu biganiro n'amakuru tugenda tubategurira gatanu kuri gatanu. Munyemerere rero ntabatindiye dutangirane n'inkuru ivuga ko abaturage ba Kamanyura batari kumva uburyo cyangwa se impamvu ingabo z'u Burundi zabasutseho ibisasu. Abaturage bo muri santere ya Kamanyura mu ntara Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bifuza ko ingabo z'u Burundi zibasobanurira impamvu zabasutseho ibisasu mu ntangiriro z'Ukuboza mu mwaka ushize kandi batarazirwanyaga. Ubuyobozi bw'iyi santere igenzurwa n'ihuriro AFCM 23 rirwanya ubutegetsi bwa Kongo bavuga ko ku itariki 2 kugeza ku ya 4 Ukuboza mu mwaka ushize ingabo z'u Burundi zabarasheho ibisasu birenga 150. Ni ibisasu byishe abaturage 8 hakomereka abandi 55. Umuturage ukiri muri Kamanyura yatangaje ko kimwe mu bisasu byaturutse mu Burundi cyishe abantu 3 bo mu muryango we ndetse n'umwana w'umukodesha mu nzu ye. Umwana we nawe arakomereka, aho yagize iti igisasu cyaguye hano kiraturika cyica muramukazi wanjye n'abana be 2 n'umwana w'umwe mu badukodesha. Umwana wanjye yarakomeretse ku kuguru, twabajyanye mu bitaro ariko abana 2 bari bamaze gupfa, nyina yapfuye ubwo twageraga ku bitaro. Biragaragara ko igisasu cyishe aba bantu cyaguye ku nzu yabo gicukura umwobo munini cyane. Abapfuye bari bicaye muri iyo nzu yangiritse bikomeye. Muri uwo muriro bamwe mu baturage ba Kamanyura bahunze berekeza mu mujyi wa Bukavu no mu bindi bice bigenzurwa na AFCM 23, abandi bajya mu Rwanda. Ariko hari n'abagerageje guhungira mu Burundi ariko basubizwa inyuma. Umunyekongo wacumbikiwe mu nkambi y'agateganyo ya Nyarushisha mu Rwanda yagize ati abarundi baratwirukanye, baravuga bati ni mugende ntitubashaka hano. Nubwo twari twarahungiyeho muri Gashyantare, twafashe icyemezo cyo kujya kwambuka umugezi wa Rusizi tunyuze mu bihuru dufite intego yo kugera ku mupaka w'u Rwanda. Yakomeje agira ati ubwo twahageraga twemerewe kwinjira, kubw'amahirwe nageze ku mupaka mpasanga abana banjye 4. Umuyobozi wa Kamanyura Hassan Shabani yatangaje ko umunsi umwe leta y'u Burundi izasobanurira abatuye muri iyi santere impamvu ingabo zabo zabarashe ibisasu kandi batarabarwanyaga. Aho yagize ati ibisasu byaguye hano biturutse mu Burundi, umunsi umwe bazadusobanurira impamvu bashatse kwica abahungu ndetse n'abakobwa ba Kamanyura. Santere ya Kamanyura kandi ikaba yarafashwe na AFCM 23 muri Gashyantare mu mwaka ushize w'2025 nyuma ya Bukavu, ifite ubuso bwa kilometero kare 7 z'abaturage barenga 100,000 akaba aribo batuye muri aka gace. Ni mu gihe kandi ku rundi ruhande Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yatangaje ko kugira ngo u Rwanda rwizere ko rutazaterwa, ingabo ziri mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo MONUSCO zashyirwa hafi y'umupaka warwo.
Iki gitekerezo yagitangiye mu kiganiro yagiranye n'abahagarariye ibihugu byabo mu Burundi, agaragaza ko gishyizwe mu bikorwa Kongo n'akarere muri rusange byabona amahoro arambye. Ndayishimiye yabwiye abadiplomate ko ikibazo cyo mu burasirazuba bwa Kongo gikomeye cyane, ariko leta y'u Burundi ikaba ikomeje gusenga kugira ngo intambara itazakwira mu karere kose. Yavuze ko Amerika ikwiriye gukora ibishoboka kugira ngo amasezerano u Rwanda rwagiranye na Kongo yubahirizwe, kandi ko ingabo za MONUSCO zikwiriye kwifashishwa kugira ngo ibihugu byo mu karere byizere umutekano wabyo. Aho Ndayishimiye yagize ati MONUSCO yifashishwe kugira ngo ijye hagati, ingabo zitagira uruhande zibogamiyeho zigashyirwa hagati y'umupaka w'u Rwanda n'u Burundi ndetse na Kongo. U Rwanda rwakizera ko rutazaterwa, Kongo ikongera kubona amahoro, igatangira ibiganiro by'amahoro bihuza abanyekongo. Ndayishimiye kandi yagaragaje ko bitashoboka ko Kongo hatangira ibiganiro by'amahoro mu gihe hatariho agahenge, ingabo zijya hagati y'impande zihanganye, cyangwa ngo abarwanyi basubira inyuma basubizwe mu buzima busanzwe. Aho yagize ati kugira ngo ibi bishoboke MONUSCO igomba kongererwa imbaraga igakora kurushaho. Amasezerano y'amahoro u Rwanda rwagiranye na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri Kamena mu mwaka ushize ku itariki ya 27 bifashishijwemo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, agaragaza ko umutekano w'u Rwanda ubangamiwe n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR. Nta kintu Ndayishimiye yigeze avuga kuri iyo ngingo, ahubwo yagaragaje MONUSCO kariyo gisubizo. Muri aya masezerano leta ya Kongo yari yemeye gusenya FDLR, ariko kugeza ubu ntirabyubahiriza, ahubwo ingabo zayo iz'u Burundi na Wazalendo zakomeje gukorana n'uyu mutwe w'iterabwoba mu gihe bari bahanganye n'abarwanyi ba AFC/M23. Biragaragara ko Perezida Ndayishimiye adashyigikiye icyemezo cyo gusenya umutwe w'iterabwoba wa FDLR cyatangijwe mu masezerano ya Washington, mu gihe hari amakuru avuga ko bamwe mu barwanyi bawo bari mu gihugu cy'u Burundi. Mu gihe kandi ku rundi ruhande hamenyekanye impamvu agace ka Poezero twirwaneho yirukanye mo ingabo z'u Burundi ari ingenzi cyane, aho umutwe wa MLDP rwirwaneho wiyemeje kurengera abanyekongo bo mu bwoko bw'abanyamurenge. Kuwa gatanu ku itariki 16 Mutarama, uyu mutwe wigaruriye agace ka Poezero gaherereye muri teritwari ya Fizi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Abarwanyi b'uyu mutwe bigaruriye aka gace nyuma yo kukirukana mu ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo Kinshasa zirimo FARDC, ingabo z'u Burundi, abarwanyi ba Wazalendo na FDLR. Imirwano yasize aka gace gafashwe yari yatangiye mu gitondo cyo kuwa 4 w'icyumweru dusoje. Kubera iki rero aka gace ka Poezero ari ingenzi cyane? Aka gace gaherereye mu gice cy'imisozi miremire yo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, kakaba gasanzwe ari amasangano y'uduce twa Minembwe ndetse n'uduce twa Mikenke, Kipupu, Miki ndetse na Mwenga. Mu bijyanye n'urugamba rwa gisirikare, aka gace ka Poezero inasanzwe izwi nka kilometero 0 ifatwa nk'ingenzi cyane kuko uyirimo aba anafite ubushobozi bwo kugenzura ingendo zose z'imodoka zijya mu Minembwe ndetse no muri Tombwe. Abazi bya gisirikare bemeza ko kugenzura aka gace ka Poezero uwakagenzura wese ashobora kugera byoroshye ku midugudu yo mu misozi iringaniye yo mu burasirazuba bwa Minembwe, by'umwihariko mu duce turimo nka Murima, Rusuku, Kanguri ndetse na Kiyele, dutuwa hanini n'abanyekongo bo mu bwoko bw'Ababembe. Indi mpamvu ikomeye nuko Poezero ariyo rufunguzo rw'inzira yerekeza mu mujyi wa Baraka. Ikindi kariya gace kakaba ari nako karimo iminara yose ya sosiyete y'itumanaho ya Vodacom, ariyo yonyine itanga umuyoboro ku misozi miremire kuva mu Bijombo kugeza kuri Rugezi no kuva mu Kenye kugera mu gace ka Miki. Nakwibutsa ko agace ka Poezero ariho hantu hanyuma
ho mu misozi ikikije Minembwe hari hakiri mu maboko y'ihuriro ry'ingabo za leta y'i Kinshasa. Nyuma yo kuyifata bivuze ko imisozi yose ikikije Minembwe ubu iri mu maboko ya AFC M23 isanzwe ifatanya urugamba na Twirwaneho, irimo n'uwa Baruta uherereye mu kilometero kimwe uvuye kuri Poezelo. Uyu nguyu wafashwe ku wa 4 w'iki cyumweru. Ku rundi ruhande rero Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikaba yatangiye kwitambika mushiki wabo kubera ko badashaka ko ngo yongera kuyobora cyangwa se gutorerwa kuyobora OAF. Ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bushaka gutanga umukandida wabwo ku bunyamabanga mukuru w'umuryango wa OAF uhuza ibihugu bikoresha igifaransa mu gukumira ko Louise mushiki wabo yazongera gutorwa. Guverinoma y'u Rwanda iherutse kwemeza ko izatanga mushiki wabo nk'umukandida kugira ngo atorerwe kuyobora OAF muri manda ya gatatu, kuko asanzwe muri izi nshingano kuva mu mwaka wa 2019 Mutarama. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yasobanuye ko icyemezo cyo kongera gutanga kandidatire ya mushiki wabo cyashingiye ku busabe bw'ibihugu byinshi byo muri OAF byifuje ko yakomeza kuyobora uyu muryango. Ikinyamakuru Africa Intelligence cyatangaje ko gukumira ko mushiki wabo yazongera gutorwa bizaganirwaho mu nama y'abaminisitiri bo muri Kongo iteganyijwe ku itariki ya 23 Mutarama muri uyu mwaka, kandi ko iyi ngingo izazamurwa na minisitiri ushinzwe OAF n'abanyekongo baba mu mahanga nka Perezida wa Kongo kandi Felix Tshisekedi ntarafata icyemezo kuri iyi ngingo, ariko akaba amaze igihe aca amarenga ko ashobora gushyigikira igitekerezo cyo kudatanga umukandida w'umunyekongo ku mwanya w'umunyamabanga muri OAF. Mu bakandida kandi bivugwa ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ishobora gutanga muri OAF havugwamo cyane Isidore Kwanja Ngwembo wabaye mu ndorerezi z'uyu muryango zakurikiranye amatora mu bihugu bitandukanye, akanategura imikino y'ibihugu bigize OAF yabereye i Kinshasa mu mwaka wa 2023. Ibihugu bya OAF bisabwa gutanga abakandida bayo mu mwanya w'umunyamabanga mukuru bitarenze muri Mata mu mwaka wa 2026. Inama y'abakuru b'ibihugu kandi na za guverinoma y'uyu muryango ikaba izabera muri Cambodia mu Ugushyingo, ndetse akaba ari naho hazaberamo amatora. Ngayo nguko rero reka mbashimire buri mwese twabanye muri aya makuru ndetse muri aya updates. Wifuza kuzajya uhora ubana natwe, nta kindi usabwa uretse gukanda wanditse subscribe ndetse ugakanda no kuri ako kamenyetso k'inzogera, bityo ukajya ubasha gukurikirana amakuru n'ibiganiro tuba twabateguriye umunsi ku munsi.